vende. Ah, ya. Oh, ya tahu dah. Oh, sorry. Kamar-kamar sudah kemudian anak kata katanya siapa? Kalau yang memang kayak memang anak sulit. Yang masih roh. Kau tu salah jangan. Tunggu tujuan dia ada tu. Nah, taruh situ. Nambah itu tidur dah balakam ni so. Pelanggan itu apa itu? Pelanggan pi balakan. Dia mau bayi natu nu dah. Jadi kata tidur oleh membang anda ko rambah mi domi. Jelah kedua sarana asita pemali Paiman Silong Pak Kabur. Telah dibuka Pak Pemani Kenain Deran Tegalo Alam Tikilan
Hanggang Bulawan ay de Tandung Kalona. Padalang nanti matan nalor rabu kunyai bak bana lembang pada kendek tidak sudah padang bukutang asyadiran cemai pentu 2000. Natunda mali indi dosin bolong mani kenaru yang tematita indi dolok pun lo irara. Lendu utama teran te kalua tidukun tamu de Tandung Kalona. Anak kendek tampar bakna Pantarisan Malabina. Terus yung ba lamay de tanga na tondok. Dudon lo lamay de belipon lempang tunay bendam nara. Taradondo Maria tang si Polerika ida na huntunganan ni lau manas sayroko. Kunuay na nga senga toda senga inang lain toda lain tenang pangalala sangka pangosoran dati lagi paten dan teleng sinen. Minto oni napo oni gamara napo gamara dipatangi isa dipata dia sa denatong konan dipaun batingi bombongang galang dawatang do bulawan menanam pamarre lako bana lembang naku tinti saungan lako tentu tuan lipu Untun dan mani rarama kamban rokko lilik na basekakan na padang adima kale padang adiposon lekayangan na tanduk utata Laga bak bana lembang yang royang kaboro lamai lilik na ton na dilang dak to manete na to senda na bonga. Siyo kalamba si barung barana Pantara na kena ulu gayang na padang adima kale panglolon na tondong keropo kena basekakan na Sandrika duka tae kata pelele tanda dan pasal bola di langda manetena sendana bonga Langan saya kalamba si baru barana. Anggapan teranang kena lilik na patang penani.
Mana karo ko pa level ko kuwari lipas tanding kung karo ko dalle. Yan ito sino ang batali ko na lehat nan. Tidak ada belum bawa. Mungkin ada belum banyak pengasuh. Ini ada. Ada yang mau keluar dulu. Iya. Lalu betul itu. Bisa ngapain dia dulu? Ada gitu. Ako mga pa yung prelokya. Yun lang. Buhay. Doon literan nih. Di mana kita kak? Di sana kok. Iya, kamu nenek aku toporengnya dayam untuk pelakai. Lewang punto.
Tonton kata masinan penduan rok kesulen karana ang katamanda antara naging bareng datu bintin nasalaran inde lontang tagulabi nah katabe ta palian suling saya kata anggelangan palau tabi santum sang rata laung ko hirte bulan pagantian ang bulawan tas daru na tuwina latanay ang putaro katong kuranta yaman to katongkonan kamarintinan na Nenek Jenny bok ni turampo unta na sikir ramakaman unta ring bulawan ibu kutang sadiran tutun matang kian suruh si taru na katongkonan kamarintinan na Papa Alita sindaran gandang batu turampo unta na tasikir ramakaman unta ring bulawan ibu kutang sadiran tutun matang kian suruh si taru na katongkonan kamarintinan na anak Nepere
anak nek perek buntau turampong tanah sikir ramakamban untuk ning bulawan ni buku tang sederan tutun matang kian suruh sitarukna katongkonan kamarinjana ne obe patua turampong matang kian suruh sitarukna katongkonan kamarinjana Bapak Doros Pemalak turampong tanah sikir ramakamban untuk ning bulawan ni buku tang sederan tutun matang kian suruh sitarukna katongkonan kamarinjana Pemutempo patua turampong tanah sikir ramakamban untuk ning bulawan ni buku tang sederan tutun matang kian suruh sitarukna katongkonan kamarinjana Nek Linda patua turampong tanah sikir ramakamban untuk ning bulawan ni buku tang sederan tutun matang kian suruh nadako lang pataro ki kamarinjana lalantang nomor 2 mintu na to lang pataro ki katakananta lalantang nomor 22 si taru na katongkonan kamarinjana keluarga Nekapa bapak tulak mama ini turampong tanah mali duni kaporo lako bapak asawan si taru na katongkonan kamarinjana nenek Santi Lea turampong tanah mali duni kaporo lako bapak asawan si taru na katongkonan kamarinjana bapak Sonda Jayapura turampong tanah mali duni kaporo lako asawan sitaruna katongkonan kamarinjana Mak Hermin Jayapura Papua turang pamatanda mali dusun kaboro ala kasauran mintu na tawlang pataro ki katongkonan tara lantang nomor 27 sa lantang 20 karua sitaruna katongkonan kamarinjana nenek nining batu mama Yos Makale turang pamatanda mali dusun kaboro ala mama Arolus sitaru na katongkonan kamarinjana Nek Yulis Makale turang pamitanda mani tutun kaboro lako mama Arolos sitaru na katongkonan kamarinjana Mama Carlo Limbo turang pamitanda mani tutun kaboro lako mama Arolos sitaru na katongkonan kamarinjana Liku jong may Limbo turang pamitanda mani tutun kaboro lako mama Arolos mintu na to lapataro ki katongkonan tara lantang nomor 10 na sa lantang nomor 17 Sitaruna katongkonan kamarintinan na Nek Nopi ide patua dan patumali tutun kahoro lako sakti sang siturusan salatian karana Papa Madi domemeng kendek dan patumali tutun kahoro lako sakti katongkonan kamarintinan na Mama Nopi siang Mama Nopi jomai polewali rapa dan patumali tutun kahoro lako sakti sang siturusan salatian karana Indo Desri ide patua dan patumali tutun kahoro lako sakti sang siturusan sang tiang karana Papa Ludu Bokondini Papua dan patumali tutun kaboro lako siya Papa Nasakti mintu na to lang pasudog di katongkonan uniso ginalantang nomor 30 bisa saya kolantang nomor 32 si karena sang siturusan sang tiang karana ne wiwi jong ibone dan patumali tutun kaboro lako siya Papa Nadato sang siturusan sang tiang karana nenek Jenny yung may boni nen patumali tutun kaboro lako siya papana Reni lampasut nen patumali tutun kaboro lako siya papana Reni lampasut di katongkonan di sudilata nomor 20 napa sa 25 katongkonan kamarintinan na Rizky Rizky tumpang datu nen patumali tutun kaboro lako siya Bapak Narati lain di sing lantang 30 sa 30 napa katongkonan kamarintinan na ne Peso tumpang datu nen patumali tutun kaboro lako siya Bapak Narati lain di sing lantang 30 sa 30 napa katongkonan kamarintinan na Papa Gita siya Bapak na Gita di Mensurwako yang patumali tutun kaboro ala timbang batu siya Bapak na Dikta si karuna sang siturusan sang tiang karana Papa Marvel siya Bapak na Marvel di Mensurwako yang patumali tutun kaboro ala timbang batu lako siya Bapak na Dikta laun pasunod di katongkonan unisong idalantang 27 sa 20 karya susi masalah pada tianan bulanta dan zaman ikatek kata materan tekalua mengkara apa tama tandung kalonaran umpali dan katongkonan tamas solanasa kamaran denan talindo mairi naturupa inan kalualangan nati mama hulololo rek kinaran de mau tangkil takok karan kalurin de sungan magarayo tatati berupela lago inan tinapadulwan
yaitu kamu tomang kambing na saleko, tomang kambing na parepe, pembentang milo mo ito, tomang lana balian, pembentang milo mo ito na ito. Kasi kung ikalemi, ni pembentang mo ito na ito, tamu ito. Selamat ini teh. Terampak ya. Sabar,